Kweth mag jotelo duond buch siasa mar United Democratic Alliance machok UDA mawuok e kaunti nogo ma Taita Taveta koro dok ne jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki magiyango ni osetimo tije yonendo makare konyo jatend piny e chwalo chendo mage mag dongruoge chakre ne thi choko Geoffrey Rigathi Gachagua kuom manendo giyango ni ka ji dhi e yiero ma higa manyien to jatend piny ochako dhi e yiero machalo kamanendo kod Kindiki giyango ni ginyalo neno ber mathoth kawuok kuom piny owacho mar William Samoei Ruto koting'o chendo mag dongruoge, gedo mag apeyni, gedo mag riwruok mag gach okolo e kind ber mamoko mathoth mag yango ni gibiro mana medo yudo kuom manindo gisiro jatend piny mar mondo yiere tielo mar ariyo kata tutam. Fananisha na wakati huu tunaona sasa hivi rais anafanya kazi na nguvu zake zote. Tumeona miradi kadha wa kadha hapa Taita Taveta, si reli, si barabara, yani miradi ya kupigiwa mfano. So kwenda mbele tunasema mtu akifanya kazi vizuri anafaa atuzwe, si kwamba na kutuzwa kwake ni kwamba apewe chama kingine aendelee kusaidia rais. Tunasema ya kwamba Kindiki na Ruto waendelee awamu yao ya pili, ili after hapo ndo sasa tutaangalia hizo sehemu zingine tuone kama kutatokea watu wengine ambao wanataka hiyo nafasi. Lakini sisi tunamshinikiza rais, tunaambia ya kwamba sisi kama vuguvugu la Ruto 10 bila break limeidhinisha ya kwamba waendelee na Kindiki 2027. Na kwa niaba ya Ruto 10 bila break movement Kenya mzima, tumeamua kwamba tutasimama nyuma ya Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kazi yake ameiona, hata tulipokuwa pale mkutano pale State House wakati ule kama aspirant, tuliona alikuwa anaweza kueleza ile bottom up economic transformation agenda bila wasiasa, hata bila kusoma.